Reiniciar Barro para ter un concello transparente, para que todos os veciños sepan en que se gasta ata o último céntimo. Reiniciar Barro para relacionarnos e recibir a atención que nos merecemos. Reiniciar Barro para conseguir que o saneamento e a auga da traída sexa unha realidade. Reiniciando Barro para que os nosos nenos e nenas teñan o que se merecen. Reiniciar Barro para que cada anaco da nosa historia pase a formar parte do noso presente e do noso futuro. Reiniciar Barro para que o noso agro e o noso monte creen empleo. Reiniciar Barro para ter oportunidades co deporte. Reiniciar Barro para acabar co amiguismo e co caciquismo. Reiniciar Barro para conquistar o futuro. Reiniciar Barro para apostar decididamente pola cultura. Reiniciar Barro para que todos teñamos voz. Eu quero reiniciar Barro para non ter que pagar impostos abusivos por servizos paupérrimos. É a hora de rachar co pasado e abrir as portas ao futuro. É o momento do benegar, por seriedade, por eficacia e por compromiso con Barro. É o momento de reiniciar Barro.